kelo suba telek tekin beli mudah soleh pesan laksana nadi nerima telepon sesai-sai kewala ortane je kisi-kisi nanging sing bani paeken beli nyarung orang sing nyali jelek gati. Iseng na konang nyentuh aneh nelpon adi pragat tatang orang timpal adine iya nento timpal lu HP muani adi jujur ngorang yen namwani ngancan curiga belikan adi pasti ada main didurin beli selingkuh ne pasti tunangan tiangnya selingkuh ketara sene sayang 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 selingkuh ane jani tunangan tiangnya selingkuh jani tiang pedih sing terima tunangan tiangnya selingkuh tunangan tiangnya selingkuh. Timpal lo HP muani adi jujur ngorang yen namwani ngancan curiga belikan adi pasti ada main didurin beli selingkuh ne pasti tunangan tiangnya selingkuh ketara sene sayang 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 selingkuh ane jani tunangan tiangnya selingkuh ne jani